Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay da Minda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, nakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na. Ngam saan lata anamati ti ina ni Mariel. Iti sabali abangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laang asakit tamarikliknam, ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anyo? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindanon ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko ma, no nagilimad kada kayo. Anyo? Jak namin amo, no kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Oh, tsaka mo na niya taramidak. Mariribukan gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarup ko lakit din, no ti panagadal na ti in-intunar na, ngamsaan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno ti indanon ni Jordan kadata. Agam santa mat ngamin anamat pati. Wan nga rod, tsaka mo na niya ti bakakada Jordan kan Ampiang ita. Tapod no mat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan ko na tingas jay. Tiyakla pag-arupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahi tangarod ti parikot daan ti Minda. Pinanawan kanumot jay lalaki anak kasikog kankwana. Anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laang. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan hanakem ka. Hay, konsentidor tumat ngamin day akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes.
Uwan nga rod, ampyang. Anya ngay ita. Ay na. Saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masaya nga anak mat, iti panag-aadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak agong gunada? Kasta talaga, ampyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Talaga atya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyakam mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ni, sikamat gaminsan. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastoy lata? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man lata. Madaman man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsa ka nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan, ket insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyag to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. At ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikukan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hinkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Diyan mo na niya tiramidak. Hey na, amo Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumatlang ti pungtod dakan ka. Nang runa, ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta.
Hisuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirism ana imbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanen da maulit. Si kamot gayam, kaanakan. Auntie Sandra, Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha? Bagbagam, tapno lumagan tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amunuan niya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akas ta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka, dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamak ken ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas tatibag pagayo. Makasarita na kitinasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggabuha kay Jayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumat nga imay ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra? Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan matidakas na. Numakilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapu iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagak kan kwa na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no kasta nanang. Tapno maya sidag tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak mat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat ta dito balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta dito eh. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko anak. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pang-asiyo, tasaan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya? Amin tayo.
Ada pagbidutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom ken kuana. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, manang. Aklunan tay latan nga isusiguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan? Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw data, Jordan. Kaslajak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga ron. Mas dawak mo't lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay magkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tumanmat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mo't karamidak ije balay inton Sabado. Umayak. Mayat ti rumwar sag paminsan nang runak at nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbidutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, Auntie. Nanang, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nempag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito eh. Lorraine? Wan, siyak. Imayak, takayat kamat ama kasarsarita. Agyaman ak nukasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.